Kardom niliklar at BP pinya birta ang tonpen arjuik tham. Kiram tang jak hong ni phai kriner ke parni ingdeng trok ke runner ke Karbyang Long Sport Association mati ka samahang ke thegari Karbyang Long Sport Association Sarsing Tiron Langkong habi multi-purpose complex along ketalon pon. Jai me ka teng pen ada por phai sir ke prachitim pen ka sa havar tin pen ke wa tum aphan ke deng pen kali tang tum aphan pachikimo pado ponsi puthot trok ke praner ke ang deng ka sa mahang ke thek katalon amai ing pu ponsi him ke dok sitami ing than pon ing deng trok ke praner ke Karbyang Long Sport Association katalon along ke cheng pen ka sa long ke claim ke dam kachipaduk pik ka bang phu bang phie tum aphan sitami kar chu pon pado Maya long kachitong dunalo hi tum pen kasa ke cheng pen alamu hai hui chathan ponsi kaprek pathua hin la amsi ki ba prang dun thek ji aphan bidi suri chathan pon Karbyang Long alo ki kim ke rang det le kachalar kanilo ki pachu mate kasa aprang pen jong si langdam pulutin non ki paprang piglo la pen kachalar thepilo lasos India Football League along tami long dun lo Duran Football Cup along ta pachu dun long lo lason si badminton pen chenglok kapre kalong ta lidun bom si ke pachu anat nang chelar bom lo lapenan parta cricket ke pathu sedami ke prang dun jia phan sideng pon lo si KATV Dr. Tuliram Rong Hang pen perangki pen athengnu ningje pon Karbyang Long Sport Association kasa amehang ke the aprange Mikil Hills Sport Association bi amen amlo laso phi bangke Karbyang Long Sport Association lo lasi bang bom pen indeng chok narkepra anak lengelo lasi aprang pen non laso ka chepre ka chelar ke na kumat heklong lo Karbyang Long Sport Association lasen Karbyang Long lahai kikim ke rakter lega ka chelar kali kapathu huta ala hota chalo football Karbyang Long Morning Star ke la na to chin lo ye I league long tame ke hai dun ke long na nang lo duan ka long tame alang litum chopate dun long chuning ta hang long pingela chining ta long lo isiang mong ben ke panai events lo la two British hotel si la so puka football ga almi tum si la so event no ga litum football ra chopate dun lo badminton bang ke all asam long ke litum open long tame laten ke under 19 long kuno lahai tame litum pukan chopate dun hai dun bom tapi na par tame kapre event boxing wrestling football volleyball lahai tame table tennis lawn tennis basketball ke Norris mo tame champion dolo asitum ke Karbyang Long ke sports anat ke akhir so nang celar bang bom non bang cricket ni tum di bon modai cricket ni sen stadium gibi pon je fan ni than bom Trok ke praner ke bangdeng Karbyang Long Sport Association amahang thegarni talona mayalong MLAN parta KACCM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso EM matum pen danglok kasa ro lapen klemba atum pen chenglok prexam ke pathu aning ke hang pi katum chetong dun si mayardi bidun Nili Bemisi constituency ke parlo koila matia havar wopong asar arong mini stadium diagram athoy along kedam tang jak hongpu ni phai kritok siarni football ke pathu ke kat kachipate lapen volleyball ke pathu pensi ingdeng trok ke praner cap ka samahang ke thegarni mesen pen katalon Karbyang Long Sports Association ning control ke praner cap apong amahang ke thegarni pen pachiton dunsi Nilip Sport Association amai pu Winson Ronghang Nilip havar owe ki miatum ke pathua hin ansu se kang thur ponjia phan do de sang se pen sideng pon bom wang bom si NSA pen setami koila matia havar popong asar terona rong along kidu mini stadium diagram athoi along pen talon paman pon Laso hutbo phong asar teron rong asar raj teron koilamati area SGB second row teron raj asai klembangpu mandal sunrong park
Davinson Bay Nilip Sports Association amai phu anparta choki hola town committee chairman Vincent Ronghang atom chitong dunsi Mayalong RDP ding Hapu football ki pachu ke patte pon ate rang lake Honglang PFC lapen Koilamati FC atumang bong pachu ponsi 1 pen 0 goal pen Koilamati FC atum chipahai pon Phirangke thengno NSE mai Vinson Ronghang lamthei ki jai pon ki iltum ki patoi hin chihung pik nanglang game buta ing ibu prup ki patu mati ki kat kachibai football ki patu cricket ki patu la haisi jasimet pachulote ok pranta misen po di ponong si especially ladak host mate daga kormati sports club atom tanang unitum Philip Sportation pen tamang program ko teng nang chimon program nang support piko kasi ke bangilang ni same sports akhir bangkene tamang si aprang duni pai koi kon wali Philip Sportation pen तो सर पिनी पीपीएफ खेला दलो दा pini ladake football volleyball la pen athletic ladak di ponong lo अला फुटबॉल तो कमा ला विनर के सर football pini winner ke lake dak kolamati sports club pen si high pon ओके वांगे runners up ke ladake kilo Honglang sports club pen si town runners up pon Kewangji Nilip ahawaralong non kitur mi owikin mi tuma phan ki patchoi hin kangtur ponjia phan rin sumar phan chotkali aro sumaratum ki patchuji phan ta Nilip Sport Association hin pen sik dang bom luputa NSE Maipu Winson Ronghang phan kolamati mini stadium long ini abang so kasa foundation day 68 ang day ini abang so pa tonon si kasa pen itu ada rekit ada session tin kita mena som khela bang si di pon nangji ani si one day khela pai pon nangji football itum dak bang di pon football volleyball la athletic di pon ta se chun pon pe melo pili ason si itum kar biang long same sir dr thurem long hangalang kimang pon sport culture bang alang pathi pon o la pet pinangan ari soi jang to kan ko na la ning akpi na taksi pini ni long same ason Nilip pen Samson Inti Kathar KATV News Nipialam ni Jinghon Chinam Pati PN Ponsi Suchain Dhenta Karbilamet Amaya Long An KLE Tiripi Amaya Hinpen Kahumri Paduda Kahumri Damahut Parni Parkup Anglong Along Chengsi Angdeng Suchain Dhenta Longri Amay Ningkan Sekamay Pi Hirbang Amay Lapen Karcho Amay Padon Pon Bangso amay ahut Socheng Dhenta KLE amay phu Bida Sing Timong Chari Pon Amay Along Aluhi Aman Pen KACEM Kache Rong Pipi Chitong Dunalong KLA Atiri amay phu Khor Singing Ti Kongchun Bang On Tiron Lapen Ari Sang Potum Nang Chitong Dun Laso hut Socheng Dhenta Hawaralong Bang Petroxy Tumapan Karbila Meramay Tiripi Amaya Hin Pen Karcho Jamek Sitami Dengpon Maya long hirba amay long rietum arpu kachelar he huye puthakta sai modeng pon pen thom ke prapo ang deng karbila meramay atiri ningkan asek amay pi 2027 ke socheng then ta long mission pen kipaman pon thek jia puthak sidami bidi surage pachoy ponsi penang arat chetong si mission me et mai pachun pon Bihala bangsu general conference ke mai so kali tarbi lamne da mai ke tarbi athai long ke aman ke thaya tong kita tapi labang so song ke aman peng ke thaya song labang so song amai pia bangke nahok le di dam di kita ala da gara so ma kera pata Socheng Dhenta pen Bharat Phangcho KATV News Pinya Birta ki lan sikang tonlo, dome thak me kardom.